ready na. Hair flip. Og tungod kay si Jomi bay give love sa amua sa ato abay. Of course, give love sa to sa iya, especially karon nga birthday niya sis. Got it. We got it. Mini surprise. Yep. Mini surprise but with great love. Rapper na, cooker pa. Okay, maayong buntag Cebu! Char lang, no? Laban lang. Hi, good morning, guys. So, before anything else, no? Mag-greet sa Tanzoy. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Oh, sige, edit this live. Yes, muna to siya. So, happy birthday, Joey Bells! Salamat, Diyos. Salamat sa mga bomba bells sa ato nila, no? Oh. Ops, isa. Before ta magpadayon, no? Naraday na hitabo ganina sa among pag-surprise kang Jomi. What are you doing? No, bye. Gutom kay Joy. Naguratan kayo. Pagmatan ako sa wala mo, so like akong plan kaya like, you know, silang kuha na ni, kung silang trip ani, so like, akong i-prank po sila alone. So, ako surprise ako mga friends. Ang dili magdala ako muna. Ako una. Pag una lang din mo do. Dili ka na sa makamata, no? Ako, hindi kasama sila kay nangawala silang galit. Gusto ko nga pag-ana na ako, baka na sa inyo makita niya. Gusto ko inyong mga faces ka. My God, surprise! Ang mukha, na-surprise, oh my God, na-surprise me! Nag-save ka energy pala. Para lang ano. Sorry. Oh my God! Birthday na ako! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! O diba? Tanggawas lagi sila kaya mapalit sila cake! Gusto ka nila eh? Sakit sila operate! Kamera! Ay ka muna nga nito luwag ka operate! Okay, go! Mag-wish man dyan na siya, no? So akong wish kay 1 million subscribers in Love Life! Love Life, good! Kwarta! Kwarta! Nalimot ko sa kwarta! Yeah! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Isang day kay gabiin ano, kaya nag-edit ang bayot the whole day. No, sa kagamahanan nakailis ka, di ba? Tanawa, pack ang highlight. Pak, okay, so karon ata padulong lang nalagi buta diri sis. Ha? Ata no? Di ko dungog. Memorize ko na ka na only Korean song ang memorize na ako. Ramsey. Jomi ka no? Jomi na. Ala, isa lang guys. Nana ko si Pog. Nakita na saan ako si Angelo o si RJ. Gusto na naman sa mga video. Oh yeah. Isda dahil. Ay, isda! How to English? Oh my God. Hi RJ. Hello. Munchkin. I'm RJ.
Yeah. Yeah. Happy birthday to you. One more time! Happy Birthday to you! Happy birthday. Sana mag-guys sa kayo mag-ano. Bigo is 1 million subscribers. Di na lang ako, pare-pare na ako, friends! Kabalo mo, kumutanaw mo sa vlog ni Jomi. Nag-introduce siya sa iya mga friends. Una niya nag-introduce mga vlogger friends, no? Nahuman na silang tananday. Abi na kong special ko, no? Nilahos. Abi na, day. Nilahos siya sa pikas grupo, day. Muna siya yun, itong panahon. Day, ikarimtan ko, day. Save the best for last. Abi ka na ako, day. Save the best for last. Tanaw na to, hindi ka ko. Tanaw na to na. Tinood yun, day. Nakalimot yun, day siya. Abi na ko, save the best for last. Na-expect ka. Nag-expect. Nalimot si Kuya. Dili ka da. Ka mo nag-surprise kahapon pa. Wala tayong surprise sa ating ay. Oh, day, anak gid day, murag na surprise ko no. Laban lagi tani no. Alright, so karon may akong kusin akong tingog para dili ko maka-copyright kay naay background music. So karon padulong na mi sa K1 no. Laban lang ta mag-karaoke do say. So man may kaano kay naman ang music. So padayon lang gyapon sa no. Laban lang ta. Salamat gid kaayo sa Wasted Chef no. Thank you so much sa sponsor kang Jomi and sa amo ang tanan ni laban na gid. Unlimited tanan ses, unlimited og shawarma. Pizza, pasta, you know, pasta nila and everything. No, Dave! It's me, Darang Dave, and welcome to K1. to K1! Jomi? Jomi? Munchkin, Ouano, oh my God! Oh my God, Jomi! I swear, nagtanong ako sa ibang video. Ako sa day! Ano ko na? Sige, day! Back guys, welcome sa atong VIP room! Gabi na! Laban na! Laban na no! Laban na! Ayun! Tawag. Guys, nanurulima ako kay Gagay kayo tapos sige ito. Ako na siya, day! Kapot Joy, Blue Margarita Weng-weng. Og tungod kay birthday! Weng, weng! Weng, weng! Weng, weng! Weng, weng! Oh. Ala na ko! Heavy siya yun. Guys, duwa ka tuyukan, dili nga tuyok, ugin ka na tuyok. Natagpo! My God, patay niya ni! Ready? Lalo kami na action. I can't breathe but still fight, but I can't fight. As long as the ground feels right, let's get in fight. Memorize na. 3! Now I know we set this, so we didn't need, and we fall back into the same path, the same routine. But your temperature's as fast as mine, the same speed, when it comes to loving just as mine. Baby, please, come back, it wasn't you, maybe it was me. Maybe our relationship wasn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado hits a volcano. All I know is I love you too much to walk away. You decide, pick up your bag and decide why don't you hear sincerity? My voice when I talk to me so eyeball, look me in the eyeball. Next time I piss up in the flip on the drywall. Next time, there will be no next time. I apologize even though I know it's lies. I'm tired of the games, I just wanna die. I'm the one on liar, you should never try to fucking leave again. I'm a tie to the bed, set this house on fire. So human na gyud mi, I mean like human na mi karon. Wala siya. So paggawas na mi karon, gawas dali mi sa gawas gid actually no sa K1. Salamat guys sa tanan ng birthday ni Jomi. Oh karon no kay tungod kay mag-end na ko ani karon. Magbabay sa ako sa inyo kay lobat na sad ko no. Isa-isahon taning mga Bisaya ang mga Cebuano gid ato nga mga vloggers no. Loading sa di ko gamay no. Una-una tani sa mga lami kay pagkaunday. Kalami sa Oh, back RJ da. Da? Da. Ikaw continue. Oh, sorry.
RJ da! Second! Paklaban lang, links in description, okay? Alright, sa Glenda po guys! Thank you guys sa paglantaw. Like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan mo yung video. Yo! Atong Bisaya rapper gid no, mo laban nagkikita ka rin niyan no, laban nagkita rap si Rizzo! What's up? Todong Dave, subscribe lang mo no, laban lang yun. Subscribe to my channel. Sa channel lang yun, Zay. Subscribe to my channel. Less my energy, yot! Carla! That's JYY, alas 12 na! Ma! Anong date ka? Birthday ka nino! Pulo sa'yo, Japon! Birthday ka Birthday Japon, everyday birthday. Basta importante, happy ka! Bako so maulang sa nakaroon! Thank you so much for watching! This is Munchkin, your tiny bomb. Don't forget to like and subscribe and links below lang sa itong mga Bisaya vloggers to support local, support Bisaya, support everything. Okay, mo